som le pathum oka sang samni parukane dor pui prete ko khan camping kan ne ni som phatang ni som pali thleng tur ni speaker hi upamal som thar din thar le team ni in in chi ko thavia maya kan camping na area kan fe lo kan hei chapel kan ti kum tam takal to sakhani dor pui pastor bel en kolme kan in zaw mi tiang hian area om dan ni he lai do le memorial building dia hian kan riak khoma mi pa kum samruk chunglam ngin sia ko mai cheri na ti ani tiang hian amun hin o me maya ko hren hian dor pui ko hren pastor bel hian hun poi mo tam taka mga mun ai pang parte nu hoin ko ren mi chenan plana he lai te he nim ku moi ta khoma ti hian set han chul hadap na tur area hian thu maya woi camping a phei chuan hei kan hu hian motor hi chi tam tak ke ni thei motor an kinga in ze lang miang mun yo zing pang dan ngale chan pe daruk vela thon tia el tho lom chia la ba chon he la hian poi mo mai he lai mun pe tu te nu pa thalak te oma hei re doctor arken hak le na lu sangi ngak le ti hei pek ni he mun hin pe somni pani tharuk sang kha ko somret pakwa area zalzong biga somruk paruk point pali ego peram hi reverend dr rk ngalen taksa le tharo hasani ki sanso le chomdol na multan manatu mani he athil tumtilo thling tura be sei do pe pastor bel ne na anu puju sang na pe kani ti ani mo ti hian hi main gate ni bulian pui mai om le ta hen so lai main gate bula sorin so security check na ma hi toilet mi pa le me sia ti chon dur tlang le ta tangin lavak lawa he man kan thleng the ni le ta ta tlan chawin ti sia tlan tlang lawin ding lama kan te mun kan thleng thi ni hei hi ero bolan te man thi na tu na chuan ero bolan de lan thil dang man ni ta so kani tangka ni hei ten medical lamte hela hian en la biakin en ko to kai chikadar te omna ni khu khumo ti chuan khu kan ong khona nuai ber khu refreshment kan sei na mun ani jing le tlai eng kim athing pui le chun zan thlenga dining hall ani khi la khi chong ni angani ti chuan chung ber khen mei chi an ria khoma nuai hian mi pa mi tam takan le gani hei ti hian an thlir la amun hi zau nu ama feel ang de na la hian zo zau tak zuan high school ti te tu hilar ten ting ho ni hian ten chun tho to ang ki building mumal takho mani so lai so chapel khania hei hi mun ma dan ani when ni som le pathum aloni ta oga sang ni paruk agape camping center durtlang chon ta thri tu chu so mi biakin chapel no so in dedication center omani mi som ngavel som tum som ngai lai pan om thei renga chu center chun do pe pastor bil en kol bokani project director fel takin en kol chu addiction center chu city full ren ribat mai ni ki mi chang tlung lek mai lai chuan mo tian khoi na zara helai tong trai na mun ni jing an tong trai the na ni khu lai ko dedication center chu ni khu ta khon mi som tum ru som ngan om thina mumal ta en kol ani ji kan tar lang te la ni hemi noya hian in director kan tiang te speaker le councillor ten react thin he chapel no hian mo cha ki
Rian namun sunia mi pa le me chia tin mu mal takin hei kong sia mania kho ta kon suk the baka kho dia chuk la kon ve pen kon dining hall au mani mo so this kan tar lang do ani chuan ta hian mi pa kan ria khom sam thum vel kan niang upa bek lo te upa thang te min hawa chu tu tum camping kan ni phone ni mi za le som le panga lai tu tum camping ni som khatul som pali hian kan kalani mi za som panga tho ni na ne tho masa khan mi som ko pariat za pakhat ani hial zokang tho ni na mi pui pola hian mi za som panga kan lut ani no le khati jong kan ni sela ma pui a better clear tu te chunga lom thu ka sia ni le nuam vek ule